Awas mahubat tahaganupan. Bapa inang sonai age hasoman nama poso. Tangar hitama hataNi bata. Natar surat bani Psalmen 34. Mamuka humbani ayat 12. Das kubani ayat 10. Sonon ma hataNi bata. Rohma nasiam anak. Tangihon nasiam mahataku. Ase huajarhon bani nasiam biar dompak Jahowa. Ise halak nasihol makahulongi goluh on. Namak karosuhkon mangidah ari nama diar. Jaga madilahmu dompak hajahaton. Apa bibirmu humbani hatatipu. Surut maho humbani nama sambur. Horjahon nama dear. Pindahi damai anjaha parayak maai. Dompak halak parpitor do matani Jahowa. Anjaha pinggolni dompak dilo-dilo ni sedia. Ilawan bohini Jahowa do si horjahon na jahat. Laho mamboiskon huntanoh on pardingat ni sedia. Anggo dilo-dilo halak parpitor sai itangihon Jahowa do. Anjaha ipaluah dosi dia humbani haganup hasosakanni. Amen ay madasni. Hita haganupan bapa pakon inang sonai age hasoman nama poso na parlobi Psalmen 34 ay mapuji-pujian ni si Daud hubani naibata. Halani bagalni holong pakon panramution ni naibata hubani dirini sendiri. Ia mangahapkon naibata ai totap makasomani ia, makaholongi ia, sehingga bani haganup parutoloni, bani haganup parmasalahani, bani haganup persoalani, boy ia maluah huncai. Na anggo bani tekstaon bani ayat sada, boy ia maluah hun lobi ni Abimelek. Artini haganupan ay ia lamisi Daud, ay mahalani pakkaholongion janah panramotion ni Tuhan naibata. Dokusyay napaduahon, Psalmen 34 isusun secara akrostik. Artini setiap ayat isusun marhitei huruf-huruf alfabetis bahasa Heber. Halanya itu sasitong ni susunan ni Psalmen 34 sangat puitis. Halani sasitong ni bermakna bersifat pangajarion do Psalmen 34. Dokusyay na patuluhon puncak ni Psalmen 34 ay mabani ayat 12. Ijay isobut adong hata hu ajarhon. Anggo bani bahasa Inggris isobut teach. Bani bahasa Heber isobut ijay lamet. Artini humbani teks on boy yarusi hita semakin mendalam bahwa memang Psalmen 34 secara khusus mulai ayat 12 das kubani ayat 10 ay mapangajarion. Ajaran hubani bangsa Israel atape halak na persaya ase totap marhabiaron dompak Jahowa. Ondo penekanan utamani. Halani sasitong ni memang itong-atong ni bangsa Israel sonai age bani buku podah ijay no bahat pangajarion pasal biar dompak Jahowa. Rosihita bani panorang on bapa inang. Itongah-tongah ni dunia tasonarion bahat do tantangan, bahat godaan, ada penurunan moral pakun nilai-nilai ni goluh. Totu bani haganupan on kuncipta mendopakun
aima ase totap marhabiaran hubani nai bata. Halak na marhabiaran hubani nai bata ai pasti totap mardalan bani rel ni nai bata. Halani dong singat-singat nama diar humbani nai bata. Totu naga bisuk-sukun ahado artini biar dompak Jahowa. Kita haganupan biar dompak Jahowa langdo songon biar mengidah begu atau mengidah ulok atau mengidah ipos. Biasanya anggo julma mabiar mengidah begu atau ulok pasti likin do ia manadikunai. Napaduahun biar dompak Jahowa langdo songon sanggah bani ianan nagula atap songon sanggah bani ianan nagijang. Ijai memang umum dibahak do julma nama biar bagi dana golap apapun bani ianan nagijang. Tapi langsung naik biar dompak Jahowa. Napatuluhon biar dompak Jahowa langdo songon biar ni jabulun. Anggo jabulun, anggo izin tuan ni bujur doai. Ihorjahon do horjani. Tapi lakosi izin tuan ni, wa ijai ma jabulun maruhur-ruhur baik. Uhur-uhur ni ma ahana perlu ihorjahon ni. Ai ma biar-biar jabulun. Nah, langsung naik sikap biar na marhabiaran hubani Jahowa. Marhabiaran hubani Jahowa anggo bani bahasa Heber isobut yirah Adonai. Artini on lebih kepada sikap hormat jana unduk hubani Tuhan nai bata. Halak na hormat hubani Jahowa pasti doai setia ia bani hataNi Jahowa. Halak na unduk hubani Jahowa pasti dia taat kepada perintah Tuhan. Ketaatanai ipataridahkon marhitei golu siganum ari. Langpitah ketaatanai ipataridahkon sangga ibagas gereja, sangga ibagas ibadah-ibadah tumang dia taat. Tapi rosi bani hagadup pardalanan ni golu dia taat kepada Tuhan. Agepe sangga ia mengalami parguluhon nama hol, dia selalu taat kepada Tuhan. Agepe sanggah dong godaan peluang korupsi, peluang makorjahon nama sambor, dia tidak mau melakukan itu, tapi dia lebih taat kepada Tuhan. Aido sasitong ni guluh na marhabiaron hubani Tuhan nai bata. Aido ase sasitong ni anggo halak na marhabiaron hubani Jahowa, maupun saat dia dilihat atau tidak dilihat orang lain, dia tidak mau melakukan kecurangan. Maupun saat orang lain ada atau tidak ada orang lain, dia selalu berperilaku jujur. hataNi, hatanasitong. Goluni maka goluhkon, goluh harusuni nai bata. Ai mana marhabiarun hubani nai bata. Ase on mana ia jarhon si Daud. Daud sendiri dong mangahapkon ahadu buah-buah ni halak na marhabiaran hubani Jahowa. Ia mangahapkon nahan nai bata totap manramotkon makaholongi ia. Ase on mana ia jarhonai hubata. Halani bani tekstaon adong du buah ni halak marhabiaron hubani Jahowa. Jupahan goluh janah mangidah ari nama dia. Artini on sasitong ni bahwa halak na marhabiaron hubani Jahowa sadia do naboy marmalas ni uhur pakun bersukacita bani goluhon. Bersukacita ni sadia on sedo halani lengkap ni materi, lengkap ni duit na adong bani sadia. Tetapi halani sadia membangun hubungan na erat pakun Tuhan. Sehingga agepe dong situasi permasalahan parutolo ni sedia, tantangan ni sedia tetap boy kuat. Halani aha, halani sedia dohor hubani Jahowa. Jadi jolma si sononon masa sitong ni, na boy marmalas niuhur bani guluhon. Na siyang bapak inang hita haganupan, pasti gatido hita kuatir bani guluhon. Agepe gog duit, bahak doroh kuatir hujun. Kuatir do iya mabiar mago duit niya. Agepe misal di posisi ni jenges bani panorangun, kuatir do iya. Suatu saat anggo inonjok ko niya humbani horjani ay. Asi memang anggo sumber sukacita ay bukan dari Tuhan, penuh kekhawatiran lang bersukacita. Tapi justru orang anggo
Sukacita ni ay humbani Tuhan, ay najupahan gulu, na menikmati hidup ini dengan rasa syukur itongah-tongah ni gulu. Totuon mahoma na iparsita hita bani guluon. Sanggah mandepak kon situasi hasosakanon, situasi na lang pastion, firman Tuhan paingat kon ase totap hita marhabiaran hubani Jahowa. Asi totap hita mangidah arena madiar bani guluh taon. Jana suku-suku na berikut ni ahadu hataridahon ni halak na marhabiaron hubani Jahowa. Ayat on makatahon nini, jaga madilahmu dopak hajahaton, apa bibirmu humbani hatatipu. Teks on paingat kon hita ase pakai mahita sanggah marsahap bani guluh on. Ase sahap na isahap kon hita ay, seng sahap ladung, seng sahap fitnah, seng sahap na merendahkon, seng sahap na melukai, atau sahap na menipu. On ay masahap-sahap hajahaton dosa sitong ni on. Ay do asese bani bahasa Batak ihatahon si gajang dilah. Jadi si gajang dilah ay berarti halak na suka menipu doay. Halak suka menggosip doay. Halak na suka mengada-ada doay marhitei parsahapan ni ay. Ala ni ay do ase perlu ipaingat jaga mabani parsahapon. Ay do ase bani bahasa Simalungun ihatahon pay mamarsahap na dila no bibibir. Jadi jenges tumang do pesanon paingat kon hita ase jaga maparsahap taon. Jangan sembarangan marsahap hubani hasoman halani bodo tarluka hasoman marhitei parsahap ta. Dinga hita mahata ni Bani Matius na makatahon, setiap kata sia-sia yang diucapkan akan dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Artinya Bapak Inang, hata na iluar kon ham sadarion ipertanggungjawab kon ham duin hubani Tuhan. Anggo gati ham mangototoi hasoman, anggo gati ham memfitnah hasoman, anggo gati ham merendahkan hasoman, anggo gati ham melukai hati ni hasoman. Suatu saat semua itu akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Maka bijaksanalah menggunakan parsahapta hubani hasoman. Halani parsahapai sasitong ni memiliki fungsi, memiliki dampak doai dua sekaligus. Parsahap boydo menghiburai, tetapi sekaligus boydo mabahit puso kuhur ni hasoman. Parsahap boydo ay maparguguhi hasoman tiki puso kunihur, tapi sekaligus boydo ay mandaguh kon hasoman gabi etek uhur ni hasoman. Parsahap boydo ay memberi hal na positif, tetapi parsahap boydo kuma memberi hal na negatif. Parsahap boydo ay mengobati uhur, manambari uhur, tetapi sekaligus boy menyakiti uhur ni hasoman. Halani ay sebagai tanda halak na marhabiaron hubani Jahowa, zagama hubani parsahap. Dokosya na paduahon, ahado na perlu ihorjahon hita. hataNi bata makatahon bani teks on, surut mahuhumbani na masambor, horjahon na madear, pindahi damay anjaha parayak maay. Humbani teks on, adong opat ijon kata kerja atape kata perintah. Na pertama, surut, tinggalkanlah. Na paduahon, horjahon. Na patuluhon, pindahi. Na paopat kon, parayak. Ahado artini teks taon. Na pertama, anggo isobut surut, tinggalkan, berarti na itinggalkon na masambor. Jadi harus diingat, ulang terbalik. Na masambor do na itadikon, lang na madear, na masamburay ay man na itadikon. Ahado na masambor bani teks taon. Toto na masambor na itokan kon bani teks on, sagala na bertentangan bani sikap na marhabiaron hubani Jahowa. Jadi halak na lang marhabiaron hubani Jahowa ay man na masambor. Ahado sikap-sikap praktik hidup na lang marhabiaron hubani Jahowa tutubahat. Manombah na ibata na legan.
maruhur jahat, maruhur hengkeng hubani naibata, maruhur subil, maruhur dom-dom hubani hasomani, makorjahon na jahat hubani hasomani, makorjahon na mabutak bani guluh naon. Haganu panay ay maguluh na masambor, guluh na lang iharusuh kon naibata, ay mana itadikon bani guluhon. Langboy inunut-nunut, janah langboy ihorjahon ay. Maningon jelas do sikapta, segala nama sambor, segala na jahat harus ditinggalkan. Ulang kompromi. Ay buedo zaman sonari ondong kompromi bani dosa. Dengan istilah berbohong demi kebaikan. Bohong yang putih. Marbohong peau, menipu peau demi kebaikan. Tidak, yang jahat tetap yang jahat. Yang baik tetap yang baik. Karena apa? Yang jahat akan semakin jahat. Dan yang jahat tidak pernah menghasilkan yang baik. Dan yang baik tidak pernah dihasilkan yang jahat. Maka jangan pernah kompromi dengan nama sambor atau nama jahat. Harus surut hunjai. Sebaliknya, nebata mengujur kita ase proaktif makorjahon nama dia. Ulang marnaluja makorjahon hadaulaton. Bahak duhala makatahon, mati-mati si bujuruhur do. Bapak pandita na makorjahon nama diaray. Bapak inang seng si soya-soya makorjahon nama diaray. Halani firman Tuhan be makatahon makorjahon nama diar ahadu ay. Makorjahon sagala horjana romban hubani harosuni naibata. Na anggo ihorjahon hitaon sa sitong ni horja nama diaron boy menginspirasi hasoman naligan ay. Otik ihorjahon hita nama diar, tetapi horja nama diar ay bodo menginspirasi halak makorjahon nama diar. Ase konsisten mahita makorjahon nama diar. Masahakon nama diar, maparlahohon nama diar, makaguluhkon nama diar, janah membagi nama diar ay tunga-tunga ni guluhon. Dukusya na selanjutnya pindahi homadami. Dami ay harus pindah kita cari dami itu. Halani aha, anggulang rahita mamindahi dami maparayak dami ay, sepanjang hidup tak pasti akan repot. Coba bayangkan nasiam, anggota ding masa rumah, langadong dami ijay. Riap masa gereja, lang dami ijay. Itongah-tongah ni masyarakat, lang dami, pasti langadong malas nyuhur bapak inang. Langadong sukacita. Ang tongah-tongah di rumah lang adong dami sejahtera, pasti lang pia lang tahan sa dainang dokah i rumahan. Lang tahan sa da bapa dokah-dokah i rumah, ang lang adong dami sejahtera jay. Niyombah pesonay lang adongan. Hala niya isonahado asiboy dami guluh taon. Na pertama, bangunlah hubungan relasi dengan Tuhan. Kalau kita selalu bangun relasi dengan Tuhan, pasti kita akan diberikan hati yang damai. Lalu yang kedua, berusahalah membangun damai dengan orang yang di sekitar kita. Walaupun mereka melukai, menyakiti kita, kita harus pertama-tama memberikan pengampunan kepada mereka. Kenapa kita bisa melakukan itu? Karena kita telah menerimakan damai sejahtera humbani Tuhan. Ase memang anggo ihorjahon ihaguluhkon hita damion on ma najupahan malas nyuhur itongah-tongah ni guluhon. Maka bapak inang humbani teks on pilihan ibere do hubatta. Tetap makorjahon nama der memindahi damai berarti prinsip-prinsip pergoluh na Victor. Halanyai hataNi Tuhan na ibata selanjutnya on mahomana gabi bagah-bagah hubatta. Halani jelas do sikap ni nebata hubani halak parpictor pakon hubani halak parjahat. Nini bani ayat 10 nempakos 10 pitu. Dompak halak parpictor do mata ni Jahowa. Anjaha pinggol ni dompak dilo-dilo ni sedia. Ayat 10 pitu ilawan buhini Jahowa do sihorjahon na jahat. Laho mambuiskon huntano on pardingat ni sedia. Artinya humbani teks on do majelas ijado sa sitong ni posisi ni naibata. Posisi ni naibata hubani halak parpictor. Janah naibata lang marusu hubani halak parjahatai. Janah humbani teks on boy dapat kita sada makna na bagas tuman. Anggo isobut ijon
Dompak halak parpitor do matani Jahowa, artini on sasitong ni ay magambaran keberpihakan pakon kepedulian ni naibata hubani halak parpitor. Naibata ay selalu berpihak dan selalu peduli kepada orang-orang yang benar. Halani ay do asilangan pala gubir hita makorjahon na bonar na pitor itanohon. Agepe itongah-tongah guluh taon buelang pitor, agepe menanggung resiko hita halani makorjahon na pitor ay ulang mabiar. Halani Allah ada di pihak kita. Agepe mungkin hasoman menyalahkan hita. Agebui halak na naman jahati hita karena makorjahon na bitor. Jangan takut. Halani teks on paingatkon Allah itu melihat halak na pitor. Maka totap mahita makorjahon na pitor. Age sangga ijabe, lakukanlah hapitor. Sebaliknya, ilawan buhini Jahowa do sihor jahon na jahat. On ay magambaran hukuman pakon kemarahan di nebata hubani halak parjahat. Allah tidak suka melihat kejahatan. Maka jangan coba-coba melakukan yang jahat. Jangan pernah melakukan itu. Jangan pelihara na jahat itu tengah-tengah gulu nesiam. Walaupun mungkin halak onggadumar pikir sonan. Ihor jahon pena jahat seng mahua-mahua biasa-biasa do. Lebih sukses do usia gara-gara na jahat onai. Mungkin merasa aman nyaman do jol mamar pikir sonai. Tapi ingat nasiam mak nebata mak katahon ilawan buhini Jahowa do ai. Karena Allah tidak suka melihat kejahatan. Maka anggo adong DPI bagas uhur tasadokahon, sihol menjahati, sihol manipu, sihol berbohong, sihol membaen nama sambur hubani hasoman, tanggalkanlah itu. Surut mahujai, lepaskanlah itu. Allah lebih suka kita menjadi orang-orang yang benar. Halani jenges dohuma teks on makatahon. Adong do upah, adong do labani halak parpitorai. Nini bani ayat on. Anggo dilo-dilo halak parpitor, say itangihon Jahowa do. Anjaha ipaluah do sedia humba di haganup hasosakanni. On pengalaman di Psalmen doon. Pengalaman di si Daud doon. Memang bani haganupan hasosakanni. Boy do haganupan maluah ia huncay. Masih boy husunay. Halani Jahowa manangihon ia janah makkawah do hubaniya. Totu aseboy hita mengalami teks on. Hita pehoma maningon totap marhabiaron hubani Jahowa in marhitei goluh napitor ilobe-lobe ni Jahowa. On mapangajaman taros si bani panorang on itonga-tonga ni goluh taon. Na gubir on, na borat tantangan on, tetaplah hita marpangusandian hubani naibata. Halani ay bapa inang, marhitei ambilan sadari on, ia jari mahita totap, ibere mahita sebuah podah, ase totap marhabiaran mahita hubani Jahowa sepanjang hidup tahun. Tetap maon prinsip bani guluh ta ase boy jupahan malas nihur hita bani guluh on. Pakai mahoma hita memakai parsahapta, tapi pakai hita ma parsahapta ay padas kon malas nihur bani hasoman. Tadi kon masagala nama sambor, sebalik ni horjahon mana mader apa kon damai. Halani sir-sirdo naibata, manangihon pakon makawah hubani halak parpitor. Amin. Tuhan naibata memberkati kita.